Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Saan, Sandong? Saan na kami nga talawan ni tanakbungan ni Karen? Saan ka kumangagtalaw? Saan kuma? Inalawag timbagagkan ka. Saan ka nga ietan pa'y? Awanan tiragsak kupay ka na kayo. At nandito sa baling ang babae, kan masikugan ni Suna. Dayta marunimi tinasaksyak nga mapaspasamak karatatang kininanang. Iti may sangarpi. Isong ang pagpagkasik kinitatang marunimi nga saan na era na ti pumanaw, iti rabii. Ngayon baga kengkuha na nga intun bigat lahingan. No talagang saan na kami nakayat. Intun bigat lahingan nga saan na hanang ipadpadlaw ti papanaw na. Tapos nagasta saan nga mapasamak iti gulo nga panangiparit ni nanang iti panagtalaw na. Nasikit man nga panunutin manugnemi ng awan ti maaramid ko. Kinawan ti maaramid mi kininanang. No talaga nga saan na kami nga kayat ti amak. No adan sa bali nga babae iti biyak na. Akas iti kunan. Nga saan nan nga patpateg ti nanang manugnemi saan kami nga napategpay keng kuwana. Nasakit man ngagbalin nga broken family ti bala biag mi manugnemi. Ngam tegas na ko na akong awan ti maramida. Awan ti maramidan mi kininanang. Napasamak nga rod manugnemi ti panangpanaw ni tatang kada kami ti makadakes. Dadamaten ti nang rurugyan ni nanang nga nagbarbartek nga saan maten ngagtrabaho. Siyak maten manugnemi ti kabilitan ngagtrabaho. Idin to, tadak idin iti 4th year high school man. Napanag trabaho iti ayan ta Mrs. Fernandez, nga dati nga trabaho ni nanang, kat siyempre, dito'y kon manunemi nga intulutuloy matlaing tinak panagbasa. Ni Albert, manunemi nga classmate ko, kaya nasinged nga kayem ko. Iti pangipikpik sa ak, iti sakit tinakim ko. Iti kasdyang hinaramid ni nanang kaniyak. Wano ni nanang kada kami. Wano ni tatang ko na kuba manong nemi. Ang nananabiusak pa. Wan manong nemi. Madlaw ni Albert nga talaga nga agpo-problema. Alam kita, bagbagam ni nanang mo barbaring masilawan ti panunot na. Pagbarbarteklatan. Sampay ng mangan. Siya akong ti mapa nagtrabaho ti trabaho na. Mala, sabi ko Taba silawan tumad lang ti panunot na. Aging ka manunaming isinublian metlaing ni nanang ti trabaho na nanayo ng pekidi agsipod ta. Agangkat itinateng sa naisurusur manunaming manaksid iti trabaho na yan da Mrs. Fernandez kang telos ka naglabaw. Aging ka nagradwara ko niti high school manunaming kit ko na ni nanang. Agbasa ka ti kalit salat. Siyak ti makamukang ka. Ipanagdagtakin tatang mo. Nga uray awan isuna. Kabailan ta dagbihag. Kabailan ta. Ken kabailan kang ikantinaran niya kamasakbayan. Basta saan ka pa ilahin nga makinubnubyo. Kasta nga rin tinapasamak manunemi nagbasa kiti kolegyo, accountancy, agkaurasan kami kini Albert, aging ganag dato na ni Albert kanya. Ngimimbagak mo't kang kuwana. Awang pa kanyak ti ayat-ayat. Ngim na makauray ka. Agraduar ta pa yung madaan ta pa iti napindas nga trabaho. Isunton, iti panagnimagak ti desisyon ko. Ngim ti makadakas manong nemi, san maten ngumas asideg ni Albert kanyak, at damaten sa baling kakakuyukuyog na. Banag nga nagsangsangitak manong nga nadlaw kinaamuan ni nanang ko manong name iti problema. Imbagakbat kami ken ka.
Nga saan ka pa lang agayayat. Kaputang halos agpapatag di tayo laki. No talaga ko mangipat-patag na ka na diyang Alfred. Makauray ko ma. Saan ko mga nang sabol sa baling ang babae? Nanang, tsaka mo. Mama din siguro magpadpatat at gasan. Yung maayatek na Albert. Alagad no ayatem, urayam nagsublikan ka, barbarin. Nanang masalutsod ko man. No agsubli ka na tayo ni tatang, awatam ka di pa'y? Anak, di mo ka di mapan, kumustahan ni Suna? No siya kakit. Awan ti karbe nga, asawa nak lang. Ngimsik ka, amam Suna. Nanang, ti salutsod ko matisong bata niyo. No kas pagarigan tagsubli ni tatang. Maawat yung ka di pa lang. Agraman, di putot na kas pagarigan. Tagsinada, iti asawa na, mundo may kaduwang asawa na. Anak, da kami tiligal nga ag-asawa. Wen, da kami tiligal nga asawa. Asawa kisuna kit amam isuna. Kaya nung as pagarigan tagsubli, nakasaganak nga umawat ken kuana. Nung kastabang ngagpaisuna nang, adahan kayo tinasinaw a puso. Tingkay nangigan, papagayam, ket sumagmanulay nga paset, ti pagkasalitaan ni Karen, iti Ilocos Norte. Nga ito nga pagkasalitaan, ket tingkay tumangigan, iti pakabuklan na into no 12:30 to 2, iti programa tingalagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Inakto i-share tilagip tinapalabas into no mangrugi, kading kaya tumat lang mabuya, ito na ito yung page ni paring Rey Fiesta Sentenciador Award page. No, madama kayo buya, please, paki-like, paki-share, kaya saan kayo pa nag-subscribe ti page ni paring Rey, no saan ka pa nakapalo ko na kumam, agpalo kayo. No itimat YouTube channel ni parang Ray, iti pakabuyaan nyo ito na ito yung video, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kuma. Ni manong nyo Nemi na ito, Nemi Ruiz, iti lagip tinapalabas, kada dir manong Nemi, yeah? Kada iti kalman laing programa, iti Facebook, kaya iti radyo, lagip tinapalabas, kayo ngabsat, at dito'y teaser ni Karen iti Ilocos Norte, kaya din kayo mabuy-buya, pakishare. Kaya kahit mingi palagip ka na kayo, karagit tayo mayat nga surat, iti lagip tinapalabas, ni Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, di kinagkakatakil nga premyo, malaksid, iti weekly and monthly prizes, at agururi ka na kayong grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, umawat iti 30,000 pesos. Second runner-up, umawat iti 20,000 pesos. Third runner-up, umawat iti 10,000 pesos. Ken maysa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Anya balat masapul nyo, anya balat sapulin nyo. Dadak na premyo kamsat. True to life success story. I-computer yo sa USN iti email address nga nemiruiz123@gmail.com. Kung saan nyo kabaylan nga isurat ket kasapulan nyo ti manurat nga mang-interview kada kayo. Siya akon ti mang-interview kada kayo. Kas dararamid na nagdaduma. I-search so lang nita Facebook iti account ko nga Nemesio Ruiz data nakakalugong iti kipis sa kay ag-message sa Messenger kay bagayo kayat comment nga kahit ko ti ma-interview para iti lagip tinapalabas ko na yo. Tapno i-accept kayo. Okay ba? Okay, kablawon naman, di kita kang kanayon nga ag-share ka natin program tayo. Yeah? Di kita kang kanayon nga kang kanayon nga ano pa nanan. Kang kanayon nga ag-share kasi ni Eduardo Gonzales, ni Edra Lealin Estayo, ni Richelle Salvador, Norilyn Perdido Tamalay, ni Esperanza Escobar,
Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Janet Cabuyada Wamil, ni Sel Lacuesta Kawili, ni Eddie Claro, Victoria Rebohio, Fatima Rabang, ni Teddy Rab, ni Rolando Valdez, ni Emelita Sera, ni Richard Uno Gerald Marcos, ni Wilma V. Gomez. Pumakada karon ng papagayam. Aging gati sumarunong ang video, kaya tayo naman ng kakadwa. Salamat po.